President wa ANC Cyril Ramaphosa u ri vandla ra karhi ku pfuka nakambe endzhaku ka nhlawulo wa N'wanxemu. Vaaki va Hammanskraal va kuma mati yo tenga endzhaku ka malembe yo tala ya torha. Maka hina lawa i mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga eka SABC2. Mina vito ni Matimu Khosa riperile. Vandla ra ANC ri hoyozela tingwazi ta rona to lwela ntshunxeko lava nga tiyisela ku tshama ekhotsweni ra Robben Island eCape Town malembe lamo tala. Varhangeri va vandla va endzele xihlala lexiya tanihi xiphemu xo tlangela 113 wa malembe. Murhangeri wa ANC President Cyril Ramaphosa u ri ku tiyisela ka varhangeri lavo rhanga swi pfune ku tisa ntshunxeko eAfrika-Dzonga. Ndhawu ya gome na nhlomulo kambe yi tlhela yi va ndhawu ya ku hlula lokukulu. Laha valweri vo tala va ntshunxeko kusuka eka mavandla yo hambanahambana ya tipolitiki va pfaleriweke kona malembe yo hlaya. Kambe sweswi yin'wana ya tindhawu leti dumeke swinene leti kokaka rinoko ra vaendzi laha tikweni. Vandla ra ANC ri sungule ku tlangela malembe ya 113 hi ku endzela xihlala. This is a day of reflection. It's not only a day of celebrating our freedom and tracing the liberation heritage, but it's also a marking of and remembering that our freedom was not free. Khale ka valweri va ntshunxeko va ri a va fanele ku tirha mintirho leyo tika. Mfumo wa xihlawuhlawu va cerise maribye hi ndlela ya ku va tekela ehansi na ku onha vumunhu bya vona ku kombisa leswaku i mani loyi a fumaka. The quarry was a place where it gave us the opportunity to be outside. While it was under terrible conditions, it gave us the opportunity to be outside and to enjoy the fresh air. At great cost to our own health because of the sandstone getting into your lungs and so on, and the glare of the limestone in your eyes. But nevertheless, we survived and we're here to tell the tale. Vandla ra ANC ri bumabumele ku tiyisela ka valwela ntshunxeko loko va ri karhi va lwisana na mfumo wa xihlawuhlawu. President u ye emaribyeni lawa a va cerisiwa vona eRobben Island no tlhela a veka ribye xikan'we na ku endzela sele ya khale ka President Nelson Mandela. U tlhele a tsala hungu eka buku ya vaendzi leyi pfuleriweke tinhloko ta mimfumo na vaendzi vo hlawuleka emisaveni hinkwayo. They were brought here to be humiliated, to be broken. But today, as we celebrate the formation of the ANC, we also celebrate their triumph. They survived. They were able to withstand the torture, the suffering that they were subjected to. Tani ndlela yo gimenda migingiriko ya sikunkulu eka vandla, President Ramaphosa hi yena wo tsema khekhe ndzhenga lowu. Yalawa a ku ri masungulo yo tlangela malembe ya 113 ya malembe ya ANC laha va nga ta gimeta hi ku nyika xitatimende xa January 8 eKhayelitsha hi Mugqivela. Khale ka President Jacob Zuma u tsalele ANC papila a koxa ku vuyisiwa tanihi xirho xa vandla. Zuma loyi a nga murhangeri wa vandla rintshwa ra Umkhonto wesizwe u hlongoriwa tanihi xirho xa ANC lembe leri nga hela. Papila ri yisiwe eka ANC namuntlha ku nga siku ro tlangela 113 wa malembe ANC ri vumbiwile. Zuma u nyike ANC ku fikela mahelo ya n'hweti leyi ku tlhela a vuyisiwa tanihi xirho xa vandla. Loko ANC va lulamisela nkhuvo wa 113 wa malembe khale ka murhangeri wa vandla u ve hi n'wana Shangu. Zuma loyi sena a nga murhangeri wa MK Party u lava ku tlhontlha xiboho xo hlongoriwa ka yena eka vandla ra ANC. Goza leri tisiwe hi nhlangano wa JZZ Foundation hi nomo wa Mzwanele Manyi. The letter outlines significant procedural and substantive concerns regarding the processes undertaken by the ANC's National Disciplinary Committee, NDC, and the National Disciplinary Committee of Appeal, NDCA. These issues detailed in the document highlight irregularities that we believe an independent legal review would likely find invalid. Eka papila leri tikombaka onge swilo swi kongome ekhoto, maqwetsi ya Zuma va kombisa 12 wa swika swa mafambiselo yo biha.
leswi swi katsa ku tsandzeka ku khoma ntshamo wa xiviri wa ku tshinya Zuma na ku pfumaleka ka matsalwa ya ntshamo. Hambileswi xiboho xa huvo yo tshinya xi nga humesiwa hi n'hweti ya Hukuri N'waxemu, ku fika ka papila leri hi nkarhi lowu swavilerisa eka vandla ra ANC. Matsalaninkulu wa vandla Fikile Mbalula u ri tsalwa leri i makungu ya Lunya ni Mavila hi Jacob Zuma. He had an opportunity to send his love letter many days ago. He didn't, but he chose this day. That's how he works. That's how he operates. Mischievous, uncouth, ridiculous old men who basically thrive on disunity for his own self-interest. That's what he does. He doesn't serve South Africa. He doesn't serve the ANC. He doesn't serve our people. He serves himself. ANC va tlangela ku simikiwa ka vandla eKhayelitsha eWestern Cape. I ri sungula vandla ri tlangela ku simikiwa ka rona ri nga ri na wona matimba ya ku fuma voxe. Leswi landzela ku tsandzeka ka vona eka nhlawulo wa n'hweti ya Mudyaxihi N'waxemu. Maphorisa va khome 5 wa vanhu ku katsa na ntukulu wa khale ka President Nelson Mandela. Lava 5 va khomiwa va ri na movha wo yiviwa na xibalesa lexi nga riki nawini. Movha wu kumeke ekaya ra Mandela eHoughton eJoni. Maphorisa va masipala wa Joni va lumiwa ndleve mayelana na movha wo basa wa Toyota Corolla. Movha wu vuriwa ku va wu yiviwe eLosbotha Avenue eJoni mixo wa namuntlha. Va ehleketeleriwa va ta ya ecourt vhiki leri. This morning, Wednesday, 8 January 2025, officers from the Johannesburg Metropolitan Police Department Tactical Response Unit received information from a vehicle tracking company regarding the location of a white Toyota Corolla that was hijacked earlier today along Louis Botha Avenue in Oaklands. Acting on this information, officers proceeded to a residence in Houghton previously owned by former President Nelson Mandela. Upon entering the property, officers recovered the hijacked vehicle and apprehended 5 individuals, 4 males and 1 female. A subsequent search of the premises resulted in the recovery of 1 unlicensed firearm. Preliminary information suggests that the female occupant is renting the property and is acquainted with all 4 male suspects. It is alleged that one of the male suspects is a Mandela grandchild. All 5 suspects have been arrested and will be detained at Norwood SAPS. They'll be facing charges of possession of a hijacked motor vehicle and possession of an unlicensed firearm. And it is with relief that we can confirm that the victim of the hijacking is safe and unharmed. Mbuyelo wa swikambelo swa ka matric wu ta paluxiwa eka maphephahungu loko mbuyelo wu humesiwa vhiki leri taka. Leswi ta endzhaku loko court ya le henhla ePitori yi bakanye xikombelo xa Hofisi ya Information Regulator. Hofisi yi endle xikombelo xa xihatla laha a yi yise ndzawulo ya dyondzo ekhoto ku sivela ku humesa mbuyelo eka maphephahungu ku ya hi nawu wa Popeye. Khoto yi bohe leswaku xikombelo xa Information Regulator a hi xa xihatla. A ku ri n'wana nyimpi ya mbuyelo wa ka matric endzhaku ku twa minjhekanjhekisano ya xikombelo xa xihatla, Mahluri Tolmei u ahlule leswaku wa hi pfala hi xihatla. I therefore conclude that the matter is not urgent and should be struck from the roll. I make the following order. The application is struck from the roll due to lack of urgency. The applicant is ordered to pay the costs of the 1st to the 5th respondents. The costs to include costs of 2 counsel where applicable on scale C. Xiboho xa muahluri xi sule ntshembo wa Information Regulator wo sivela ndzawulo ya dyondzo ku hangalasa mbuyelo wa ka matric eka maphephahungu vhiki leri taka. Leswi va kona hambileswi Information Regulator a yi endle xileriso xo sivela ehenhleni ka ndzawulo mayelana ya lembe leri nga hela, leswi nga tlhela swi landzela hi fayini yo tlula xileriso hi 5 wa mamiliyoni ya tirhandi. It's not just the Department of Basic Education, by the way. All of us, as long as you handle information that belongs to people, you need to comply with the Act. So here, this situation should actually be an eye-opener for anyone. Whether you are in private or public sector, it doesn't matter. You need to pay attention to what is happening in this process, because you too might end up here if you don't comply. It's also a win for the matriculants who were anxious that they were not going to see their matriculation numbers in the papers. So we are very relieved. We see that as a victory for public interests, and we are glad that they will have the same opportunity that matriculants had in previous years.
AfriForum na Maruela Media vaseketeli ndzhaku leya dyondzo va ri xileriso xa khoto xa 2022 xa ha yimile. Leswi vula leswaku machudeni ya N'wanxemu va hunguterile ku vulela loko va ha yimile mbuyelo wa vona hi mahlongati. Holobye wa Ndzawulo ya Dyondzo Siphiwe Qahuve u ta humesa mbuyelo ximfumo vhiki leri taka hi Musumbhunuko loko machudeni vona va ta kuma mbuyelo hi siku leri landzelaka. Kasi hi wisa sweswo emavhengeleni naswona ma langute mahungu ya Xitsonga eka SABC. Mati ya vuyile ka swiyenge swin'wana swa lokixi ra Hammanskraal endzhaku ka 10 ra malembe va nga si tshama va vona thosi ra mati etipompini. Meyara wa Tshwane Dokodela Nasiphi Moya u pfule ximfumo planti ya hlantswa mati ya Magaliesi hi vuntshwa. Swi na malembe vaaki va le Hammanskraal va nga ri na mati yo tenga laha ku tlula 30 wa vanhu va nga lova hikokwalaho ka kholera hi lembe ra 2023. Meyara wa Tshwane Dokodela Nasiphi Moya hi yena wo sungula ku nwa mati yo tenga eHammanskraal endzhaku ka kwalomu ka 20 ya malembe tipompi ti omile. U byele vaaka ndhawu mahungu yo tsakisa laha a nga tiyisisa leswaku mati lawa ya phakeriwaka hi Magaliesi Klip Drift Water Treatment Plant ya hlayisekile ku tirhisiwa. Leswi ta endzhaku hetisiwa ka xiyenge xo sungula xa project ya mphakelo wa mati. Leswi nga goza ra nkoka eka matshalatshala ya dorobankulu ra mphakelo wa mati yo tenga yo nwa eka vanhu va le Hammanskraal. Got 4 modules that we need to roll out to cover all the residents that are supposed to be supplied by the Rooiwal wastewater treatment plant. So today we can confirm that phase 1 is done. The first module is complete. The residents that are supplied by the Babelege reservoir can drink the water. Moya u ri mati lawa ya humaka tipompini ta le Hammanskraal ma hlambanyiwa ku va ma hlayisekile ku va ma nga tirhisiwa. Holobye wa vuhlayiseki ka Masipalankulu wa Tshwane u byele vaaka ndhawu leswaku mati ma tengisiwile hi laha swi faneleke ha kona. There is national legislation that stipulate what the standard of the drinking water must be. If you look at the blue drop process. So this is why there was a little bit of a delay. Kanselara wa ward Michael Ndlovu u kombise ntsako wa kwelaha anga vula leswaku swa tsakisa swinene ku vona vaaka ndhawu va tiphina hi mati yo tenga lama humaka etipompini. We are very happy. You can see for yourself also the residents are happy that now they are getting a clean water. Vanhu va le Hammanskraal lava nga nyanyuka va kombise matitwelo ya vona hikwalaho ka mphakelo wa mati yo tenga yo nwa. Ntse sebaka se stele mengwaga e me telenyana le he ke sa itse gore ke mengwaga e me kae mara re ntse sebaka se stele thata. Nna ke thabile thata cause le diaparo tsa rena be di senyega. Emakumu ku rindza se swi herile eka vaaka ndhawu lava. Wanuna wa le Limpopo loyi a hehliwaka hi ku ya emasangwini na n'wana u tshike ku ya emahlweni na xikombelo xa bail. Wanuna loyi wa 28 wa malembe a tlhelele khoto ya le Seshego ePolokwane. U khomiwe ndzhaka loko n'wana wa nhwana wa 13 wa malembe a veleke n'wana hi siku ra Khisimusi. Muhehliwa wa malembe ya 28 a tlhelele ekhoto nakambe. U hehliwa hikuva a ri tata wa n'wana loyi a nga tswariwa hi xinhwentani xa 13 wa malembe hi vukhale hi Khisimusi. Xiyenge xa mahungu xa SABC a xi nge paluxi vuxokoxoko bya muhehliwa ku va xi sirhelela xinhwentana lexi. Va xiyenge xa vuchuchisi xa tiko NPA va vula leswaku va yimele mbuyelo wa swikambelo swa ngati ya n'wana ni ya muhehliwa. Live bail application, the burden is on the applicant to show court whether interest of justice does permit his release on bail. State is opposing bail, Your Worship. However, we still have to get the DNA test results and social workers report, Your Worship, and other witnesses' statements, including the J88. Vaaki va le Seshego a va tate khoto namuntlha. Mihlangano yo ka yi nga riki ya mfumo etindhawini ta le Seshego yi vula leswaku ku na timhangu to tala to fana na leyi leti to ka ti nga vikiwiki. We had 27 learners who fall pregnant
in the same school, in Umlaut Secondary School. And most of the people who are doing this are the men, are the perpetrators. And if you can just check, there is an influx of statutory rape in our area. So, and those kind of cases, they're not reported. So we are pleading with the community to ensure that they report this kind of cases. Minhlangano ka nga riki ya mfumo yi tlhela hi vilerisiwa hikuva mapfhumba ya vona ya ku tsundzuxa vavanuna hi matikhomelo lawanene ya tikombaka ya nga riki ku tswaleni ka mihandzu. Inyama swinene hiku every day hi famba na vavanuna hi khi va vitana ka ti-dialogue ta vavanuna laha hi ringeta ku vulavula na vavanuna ku va hambana no twana na swihlangi kumbe ku endla swilo swo ka swi nga ri swona, but still every day vavanuna va hindela mahlweni va tikuma va kha va twana na vana lavatsongo, so swa hi nyumisa swinene. Va NPA va vula leswaku swi tikomba ingaku a ku na vuxaka bya ngati exikarhi ka muhehliwa na xinhwentani lexi. Usually we consult the names of the accused persons if they are related to the victims. For the charges of rape and statutory rape, especially if there's uncle, the fathers, and other immediate family members are the accused, then we don't name the accused persons. Muhehliwa u langutene nandzu wo endla timhaka ta masangu ni munhu loyi a nga na malembe le hansi u ta tlhela ekhoto nakambe hi n'hweti ya Nyenyankulu. Epimani Baloyi wa mahungu ya SABC ePolokwane. Gqwetha ra muhehliwa wa vunharhu eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa, Advocate Charles Mnisi, u thoriwa na ku yimela muhehliwa wo sungula Muzi Sibiya. Khoto ya le henhla ePitori yi vile na ntshamo wo hlawuleka namuntlha ku amukela gqwetha rintshwa ra Sibiya. Leswi ta endzhaku rifu ra gqwetha ra yena Advocate Thulani Mngomezulu hi n'hweti ya N'wendzamhala lembe leri nga hela. Ntengo wo ta ya mahlweni loko yi pfula eka lembe lerintshwa hi siku ra vu-20 ra n'hweti leya Sunguti. Sorry about the delay. Ku hlwela kun'wana eka ntengo wa nandzu wo dlayiwa ka Senzo Meyiwa, Advocate Charles Mnisi, loyi a yimelaka muhehliwa wa vunharhu Thobisi Mncube, sweswi u ta tlhela a yimela muhehliwa wo sungula Muzi Sibiya tani hi gqwetha ra yena. Mnisi, loyi a nga sungula na ntengo lowu emasungulweni, u ni vuxokoxoko hinkwabyo bya leswaku ntengo u fambise ku yini kusuka emasungulweni. I may indicate, my lord, that I have been approached and requested to assist Mr. Sibiya in the conduct of his defense, which request I have acceded to. However, there are still some final details that need to be finalized with regard to the paperwork, because as of now, there's literally nothing that I can start to do with regard to consultation. I don't have the power of attorney as yet. Leswi swi landzela ku hundza emisaveni ka Thulani Mngomezulu loyi a ku ri gqwetha ra Sibiya. U hundze emisaveni endzhaku ku amukeriwa exibedhlele n'hweti leyi nga hundza. Advocate Sandile Mshololo u langutele ku yisa emahlweni no konanisa fokisi Brigadier Bongani Gininda. Muavanyisi Ratha Mokgwatleng u tsundzuxe leswaku vuxokoxoko bya Mngomezulu byi nyikiwa Mnisi leswaku byi ta kota ku n'wi pfuna. So you have at least given him instructions to represent you. That is correct, my lord. And your parents, have you notified them of that arrangement? That is correct, my lord. Are you agreeable, and are they also agreeable that you should be, from henceforth, be represented by Advocate Mnisi? That is correct. Ntengo u langutele ku yisa emahlweni hi siku ra vu-20 n'hweti yaleyi. Randi yi vevukile ku pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara 18 rand 86 cents, pondo 23 rand 29 cents, euro 19 rand 43 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 33 cents. Minkavelo ka JS ya yiri ehansi namuntlha. Nsuku $2,601 e ounce, platinum $952 e ounce, nxavo oil yimbisi $77.17 hi mphongolo.
riperile a langutise leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzenikulu xa Limpopo yi helela kwala Mpumalanga kasi na kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal leyi nga ta va yi kha yi famba ka 60% kasi loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape kona ku languteliwe moya lowu nga ta va wu ri kona kasi loko hi langutisa na mundzuku mpfula yi ta va yi kha yi emahlweni kwala Limpopo Mpumalanga leyi nga ta relela yi fika kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal kasi loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Western Cape kona ku languteliwe moya wo titimela lowu nga ta va wu ri kona kasi loko hi langutisa na kona kwala Western Cape ku languteliwe mapapa lama nga ta va ma ri kona a langutise leswaku vapfhumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona ka xifundzenikulu xa Limpopo Mpumalanga kasi na ku tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal kasi swi lemukisa na mundzuku swi ta va swi kha swi ya emahlweni laha ku nga languteliwa ribye leri nga ta va ri kona kwala xifundzenikulu xa Northern Cape kasi na kwala Western Cape kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi na kona ku ta va ku ri na rintshwa a hi langutisa leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini exifundzenikulu xa Gauteng kasi loko hi langutisa kwala Pretoria ku languteliwe maxelo ya ta va kha famba ka 28 kasi Johannesburg yona yi ta va yi kha famba ka 25 wa ti-degrees loko hi langutisa xifundzenikulu xa Limpopo nakona ku languteliwe maxelo yo saseka la nga ta va kha ku ri na timpfula leti nga ta va ti ri kona Musina 27 kasi loko hi langutisa kwala ka Malamulele Giyani Botsoleni Maphata kasi na kwala Blinkwater nakona ku languteliwe maxelo yo saseka kasi Phalaborwa yi ta va yi kha yi famba ka 26 wa ti-degrees loko hi langutisa xifundzenikulu xa Mpumalanga nakona ku languteliwe maxelo yo saseka la nga ta va kha fambisana na mpfula loko hi langutisa Sekhukhune 26 kasi loko hi langutisa kwala Emilo yi ta va yi kha yi famba ka 21 wa ti-degrees loko hi langutisa xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe maxelo yo saseka Ulundi 27 Richards Bay 29 kasi Durban yi ta va yi kha yi famba ka 28 wa ti-degrees loko hi langutisa xifundzenikulu xa Eastern Cape nakona ku languteliwe maxelo yo saseka la nga ta va kha ku ri na ku kha ku hisa eka tindhawu tin'wana Mthatha 29 kasi Makhanda yona ta va kha ku hisa yi kha yi famba ka 30 Gqeberha yi ta va yi kha yi famba ka 27 wa ti-degrees loko hi langutisa xifundzenikulu xa Western Cape kasi kona ku languteliwe maxelo yo saseka la nga ta va kha ku ri na mapapa eka tindhawu tin'wana George yi ta va yi kha yi famba ka 24 Mossel Bay 25 kasi dorobeni ra Cape Town kona ku ta va kha ku ri ku kufumela yi kha yi famba ka 26 wa ti-degrees loko hi langutisa xifundzenikulu xa Northern Cape kasi kona ku languteliwe maxelo yo hisa la nga ta va kha ku hisa kwala Springbok ku hisa Upington kasi Kuruman yona yi ta va yi kha yi famba ka 34 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Free State nakona ku languteliwe maxelo yo hisa la nga ta va kha ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana Sasolburg 27 Bloemfontein ta va kha ku hisa yi famba kwala ka 33 kasi Welkom yona yi ta va kha ku hisa yi famba ka 31 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa North West kasi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa la nga ta va kha fambisana mpfula eka tindhawu tin'wana kasi loko langutisa kwala Rustenburg yi ta va kha yi famba ka 28 Mahikeng yi ta va kha yi famba ka 29 wa ti-degrees kasi loko languta Tusker kona ku ta va kha ku hisa yi kha yi famba ka 35 wa ti-degrees leswi a mi khomile swona eka maxelo riperile.